Isabatha. Mina isabatha mayibeke babangcwele. Isandulelo sehlelo somthandazo isabatha. Ihlelo senkumbuzo izizukulwane. Senkumbuzo yokusila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Oh, Jehova, Nazaretha.
uzoba insizwa ngapha ezintathu ujama wena odadewethu betethelelo namakhosazana mekhona umkhokheli nomshwalense uzosuma yena mhlawumbe i-university masekumbhobho ebese ngene endabeni umuntu aphamazi ukuthi ubani isibongo usukaphi kuyiphi indawo ngaphansi kwayiphi inkosi amen ebese ngene endabeni angakanti umuntu kodwa angene ehlweni ezinqoka abantwana benkosi amen masenze njalo inkosi enkulu yosibusisa amen yebo ngeke inkosi emanazareth igama lami ngumbodlo ngisuke entabeni zaseshoro enkosini uNtufu isigodlweni sakhe santu ngithunywa ngoba bamkhulu bami la bafike kumina ngisibonakaliso bathi baba kufuna ukukhuluma nawe ngathi mina kulungapha angezwa wami ufuna ukukhuluma nawe uba utheme iqhamuka kodwa waqhamuka isiphepho esikhulu ungakaqhamuka isiphepho esikhulu ngibona abafanyana nje kodwa obhuti laba kodwa bebengabafanyana esibonakalisweni sami labo obhuti laba ngiyabazi abasendaweni omunye lesithi mesimbone simsolo ukuthi ngathi wakithi mase eseqhamuka ubaba uqhamuka isiphepho esikhulu nola ukuza nje nokushisa okukhona manje lokushisa okukhona lokhu ungithatha njengokhetho uyangigayisa ungiphamisela phezulu bese ngicela ukuthi umkhulu ufuna ungikhulumisa nobaba kanti wabuza nolako njalo bese-ke eqhamuka kubaba ngezwe ukuthi mfana wami nihleli kanjani nomfowenu ningasho ukuthi ningamngenisi ngaphakathi egcekeni ngithi mina baba kanjani ngoba sihambe thina singazi uthi la ngikhona nangiboshiwe lezi ngane ziyangibangalela manje ngahamba emhlabeni lengane ngazi ukuthi ngeyami manje ngoba mkhulu bangibuza ukuthi iphi ingane yami laba ngizibisa ngayo uManazareth ngilethe ukukhuluma ngokuthi waqoshiwe ngale uboshwele ingane ayizalayo wathi yazi ukuthi ngeyakhe kodwa wangayingenisa wangagcina iy'mfanelo kwakufanele zenze kuyona leyo ngane bese kube esinye isibonakaliso noma sesithe kuba nesikhashanyana ngeke ngaba ngasekrosini lapha esibonakaliswa ngasekrosini ngihamba noNyazi lezulu ngihamba angayikhethi inkosi ngaleso sikhathi liyangibuza mfana wami uzoyikhetha nenkosi wena ngithi mina hhayi ngizoyikhetha baba lithi kumina phangisa mfana wami uyikhethe inkosi kunesikhathi esizayo enzima kakhulu kuyosinda khona amaNazaretha ngithi yebo baba bese thi buka lapha ezansi kwenzakalani lapha mina ngithi ngiyabuka abafanyana akuthiwa ngibona la enkonzweni kuthiwa amasheshangene bafundiswa abafana bamandiya bafundiswa ukudubula bezishooting lapho ngithi hhayi amandiya afundisani ukudubula ethi esikhathini esizayo uzokubone ngiyophendukelwa lesizwe lesi siyanicathamela kodwa naniboni aninakile futhi anifuni nginivikele ngiyangiphika ningibona wathi kimi hamba futhi yabona lokho esihamba ngale moto enkulu ngazi ukuthi isikavetha lezi moto ey'nkulu noma ngathi amasosha ihamba idroba nje into yabona njengoba ngila nje ngithatha abantu abahamba ngeluthing bahambise kalo mphefumulo hayi bazalwane keludlulela kwesimo ngoba yininganyana ngoba sengithola ithuba angibampela nje ngoba ngiyivila nokuzala ngaphambili hayi ngithela amagula inkosi ibuseni zikona qedela zona neza hayi liqobo ishona okay ngithenge okhethi inkosi ngilapha ebuhleli bamaNazaretha ebusuku ngilele kwavele waqhamuka ngithengele sibona kwaqhamuka iy'nkomo ey'ntathu entawumuzi womalume kaMsumi zafike zathi hey mfana wami usuyike sohlaliphile usukhetha inkosi thina usikile lutho ngempela-ke ayikho into eke ngithi ngibuyela komalume angazi ukuthi ngani ngoba akukho lubi mhlawumbe engithibeleza kumina noma kwenzakalani waselethi kumina mfana wami ngoba usugombe emhlophe ungalingi nje usuhlaliphile kunathi osinikela wonke ofisa ukwenza ithina futhi esikuvikelayo thina bakomalume ngicela nje ukuyihlambulukela komalume ukuthi bengangideli bekhulule njalo nokungibhekelela nokuthi bengivikele iy'theni zami nkosi busiseni kuzwile ngiyayikhetha inkosi yasebuhleli bamaNazaretha
Igama lami uZamo Kwanda ngwabanyathi Eastern Cape ngizalwa intombi yasematolweni ngaphansi kobukhosi bakaSinama eMomdili. Nazaretha ngithi angithathe lithuba noba ndinovalo benilapha ekhaya nge-17 zika-August ngiqala ukuzapha ekhaya ndisuka entabeni zaseMpumalanga province. Ngifike edolophini ngithenga isimayo ngizongena apha ekhaya ndinomnikelo endiwuphethe-ke endiwuphethe ngegama endiwuphethe ngalo. Uma ngifika apha ekhaya okufike kwangijabulisa ngifike ngathola ikhodi yokunikela. Konke obendikuphethe akhange ngisakwenza kodwa ngisebenzise le khodi engiyithola apha ekhaya mase kunikela umnikelo wezizwe ezaphuphumayo. Mase nginikela lesi simayo sendikindlela yokunikela. Sengiyavuka ekuseni nge-18 ngiyasebenza mangiqoba kusebenza ngithatha imoto eziya e-Eastern Cape ekhaya angisabuyeli ngasemsebenzini bengicela iveki lonke. Uma ngifika ekhaya ngiyalala kube ngomvulo uma lishona ilanga sengithola ifoni enkampani ekudala ngifuna ngisebenze kuyo. Le nkampani mabengifonela bathi bacela ngize ku-interview ngoLwesine ngomhla ka-22 idate bekuzi-19 ngomsombuluko. Nazaretha nje ngavuka ngoLwesibini ngahamba ngabuyela ngaseGoli. NgoLwesine nahamba ngafika kule nkampani. Uma ngifika kule nkampani sengiyathandaza mangingena egeyithini ndithi Shembe ngicela kube nguwe ozokwenza le interview ngoba ngiyaqala empilweni yami kwenza i-interview. Mangena ngaphakathi bayandibheka baphikisana nami sebethi sicela uzichaze awuzisho wena ungubani bese ngiyazibeka ndizibeke ekuhambeni kwami ngichaza nomsebenzi endiwenzayo bese ngizothi andiphuzi futhi andibhemi ndililunga leNazareth Baptist Church. Ithi imanager ehlela phambi kwami ne-HR mothi ulilunga leNazareth Baptist Church uchaza ukuthini. Ndithi ndikhona kule nkolo kwaShembe. Ithi i-HR hayi ngicela uyeke ungasaqhubeka uzoze ubhude. Bese ndiyathula. Uma ngithula babhekane emehlweni ithi manager lesicelo siphethulile ziphuma ngaphandle ngiphume ngihlale e-reception. Uma ngise-reception sebeyandibiza mangingena ngaphakathi bathi asifuni basithi sizokufonela ngelinye ilanga njengangoku usuqashiwe la enkampanini. Bathi kusasa hamba wenze medical ubuye njengomhla ka-22 namhlanje ngomhla ka-2 September uzosayina i-contract. Nazaretha angiphuphanga ngiyaxolisa Mshumayeli ukuthi ngiyithathe ngale ndlela ngoba apho ngisuka khona njengoba ngila eThekwini namhlanje ngisuka eNorthern Cape apha le nkampani ngithathe yandinika isaythi ngawusebenzela khona. Sengiyabuka ukuthi mangizobuyela emva ngiyayithetha ngale ndaba mhlawumbe ndoba necala emndeni. Ngathembisa-ke Nazaretha sengihlala phansi ukuthi njengangithola lo msebenzi kuyothi kwisala lami lesibili ka-October ndiyobuya ngizokwenza isimayo ngizobonga umsebenzi. Namhlanje njengoba ngila ekhaya ndifikile ekuseni izolo ngasithenga isimayo ngaphela ngasifaka la ekhaya ngizobonga esidalweni ngizobonga uNkulunkulu omkhulu uNyazi lwezulu ukuthi lo msebenzi abangiphona bangikhuselile wona bakudala ngidinga umsebenzi kosusenezweni. Amen bazalwane. Ngiyasaba. Musukusaba khuluma. Okay. 2017 igama lami ngulungane ngwasibisi ekhaya kusentambanana empangeni ngaphansi kwenkosi uMthiyane. 2017 ngizothinta ngqondo ngakho 2017 wafika nje uNyazi lwezulu lugqoke ijazi elimhlophe ngangiphezulu kwasekhaya lingena nje ekhaya mafika ekhaya la ngena uRaundi
esishela impepho. Mangifika khona segcwele abantu bazobona ubaba uShembe. Ngizothi nje ngqambo ngibuyele ebonakalisweni embili sengitshengiswa la ekhaya. uNkulunkulu namalimu nixolele. uNyazi Zulu ulwangiduba noma ulwangiphathela inkathi lifika ekhaya lizokhipha isibusiso mina langusisa nginambaze lotto kwakuzosa kube isabatha. Ngavuka ke ngacela abantu basekhaya ukuthi nje kufike uNyazi Zulu bangena lwaze lwangibusisa nginambaze lotto. Mangithika ke ephepheni lami sengiyodlala edrobheni ngifice abangani bami bephuza ke ngalala ngakhohlwa ke. Mangithi ngiyabona ama-results ngesonto ziphume zonke lezi namba engiphe uShembe. Lapho kwaku 68.5 million. Yabona isonto lonke ngangadla ngathi ngawulambisa umndeni wami indlela ohlupheka ngayo. Ngathi njena ngisendleleni ebheke esitolo ngabona ubaba uShembe ephethe isambulelo. Ngathi mina ngizombona ngaphambili wangiflathela wabheka lena. Ngathi mina ngifuna umbuka emehlweni wangiflathela. Ngabona ukuthi udikilile ngempela uShembe. Ngahamba ke ngaye esempeleni lakithi emgedeni lake ngafika ngawuxolisa ke. Last week last of week bengisemanzini ngaphupha uShembe ngolesibili uNyazi lahleli khona la esempeleni ngilandela uluhleli sonukela sigoqile ngilandela umuntu wesibili. Mangifika loqala wanikela ngehawu wabuka wagiya. Wesibili mangifika ke mina la wesibili ke ngikhipha u20 rand ngithi mina ke hayi ngizomnikela bamba ngalesisanda ngoba lesisanda sathamazeka ngenxa yengozi yemoto 2019. Maseke ethi hayi enzethise ethi ubaba uShembe hayi ni bamba ngalesisanda hayi ngipataniseke ethi ke angicele engicelayo. Ngathi mina ke kwakuyizinto ezo3 engicelayo. Ngacela ukuthi nje uRaf iphume imali yami. Zazo3 izinto engicelayo. Wathi ke inkosi sibusise yinakho uRaf uzoyikhokha amaduzane imali yakho. Okwesibili ke ngize la ekhaya ngaphupha ngakho esibonalisweni ngisesikoleni esibonelo. Mangisesikoleni esibonelo kugcwele mase khona ke into ewinayo usengathi manje uwina something yabo. Mase ke mina ke ngayiphupha ngayibona ngibamba ihashi elimnyama ngilandela umuntu ogqoke inakho impahla zinyama. Ukunomuntu wesibili futhi owesithathu engongela ngaqhuba ihashi ngaqhuba ngase ngafika lana. Ngiyacela ukuthi nje inkosi iqaqele zonke izinto nasekhaya kunzima. Inkosi yasekhaya uNkulunkulu nasezulu. Igama lami ngizilungile ngwacela.
ngihlala kaNdingisi ekhaya ePortshepstone uShabeni. Ngifikile la ekhaya imphefumulo izinto zinzima kakhulu bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wasephakameni uye wangenzela okukhulu. Ngifike la ekhaya imphefumulo ngafundiswa ukunikela ukuthi phela ngeke ngamashumi nginikele abantwana nabamaphuphumu. Ngifikile esikhundleni sokuqala ngasithola ngathi ngehla eKandingezi emgaqweni ngafika kuvaliwe nje akuze kuvalelwa imigaqo kuvalelwa kuvalwa amatrakonte edolelwa sekuya ekhaya. Uma sengithi mina ngicela ukudlula manje ngicela ukudlula ukuthi uyakhokhwa lana angithi senginikelile la ekhaya. Mase kuthiwa ngithi nayi ngizokhokha mangikhokha bangivulele mangivulele ngithi mangiphuma nje la ingane imfana encane ihleli eceleni ngikhipha u3 nginikeze sidlule leso sibonakaliso ngibuye-ke ngize la ekhaya ngizoletha impahla yabakomalume kaNzimande. Kuhambe inzukwana mangibona isibonakalisweni ngiqhamukele endlini enkulu kuthiwa inkantolo. Mangabe ngibona le nkantolo ngibuze igazi lami owayengilethele ekhaya umfundisi uNgcele. Ngithi kuthini lo athi umfundisi uNgcele hhayi igazi seyathetha amacala akomalume bakho. Ngithi mangiqhamuka kule ndlu imnyama ngithi mangiqhamuka uvele kukhanyiswe vele kukhanyiswa amalayithi ngithi hayi bo ngiyazike hayi ngakusasa phenduka siqhubeke ibonakaliso. Ngibone engathi nginyuka la elayini lesitimela sinyuka ebridgini lesitimela leley'nyawo. Mase ngiphezulu kuthiwa imani-ke manje sekuzibo sekuvulelwe iy'bosho. Hayi bo ngithi mangisamile vele kuqhamuka umuntu athi gilida yolingane phambi kwami. Lo muntu lo unenhlabathi ngasekhanda ngasemzimbeni uyindoda ungathuwela phansi. Lo muntu lona akagqokile ngisho ngithi uNkulunkulu wami kanti sifeza sithi siyacela emhlabeni sithi siyasenza izinto kanti senza abantu abekho eduze kwethu, abantu basenhlabathini, abantu basemajele. Kusho ukuthi uNkulunkulu useyiqaqa indaba useyabathethela ngempela amacala. Siqhubeke ibonakaliso ngibone indlela umgaqo omkhulu omhlophe oqini nje kuthiwa ngiyahamba ngiyakomalume kaNzimande. Mina-ke bangcwele bengingakaze ngikhulumane nomndeni yami, bengingakaze nje ngikwazi ukuthi ngikhulumane nomndeni yami, kodwa indaba uNkulunkulu wasephakameni laphezulu eyayisebenza iyayikhuluma indaba yami nemindeni yakomalume. Kuningi bazalwane, kunemntwana wami oyinkosazane beshadele leMsinga eNogquzeni ekhethiwe washada waphelela. Kwaba ney'nkinga ngoba nami ngasengiphumile la ekhaya ngangena ngaphuma. Kodwa ngicela ukuthi uNkulunkulu wasephakameni uNkulunkulu ushambe uNkulunkulu. Ngibone uNkulunkulu eyisebenza indaba yengane yami ebonakalisweni. Ngoba ngithanda kakhulu lento zasemdlongoma nani. uNkulunkulu wayesebenza indaba yengane wathi sihamba ngibona uyawasha emanzini, umile emanzini ayankanya uyawasha umntanami. Ngiyambuza ngithi amsabeni usobaba nje ukuwasha nje, athi umntanami hayi akekho. Ukuthi esuke eqhamuka usobaba egubhuza amanzi ngabaleka nengane yami. Ngasima ngixoxa lephupho ngingidala nje ngikhulume nomfundisi ubaba uNgcele. Athi ubaba uNgcele hayi uNkulunkulu uyatshengisa ukuthi umntanakho indaba yakho useyisebenza manje ngoba benithanda kakhulu, unemoya yomngoma manje ithanda kakhulu lezi zinto. Noma sengithi mina ngoba uyiNazaretha kufanele ngabe le nto uyayiqonda kangcono, kodwa ngoba imoya beyikade ingahlanziwe singakazi indaba yekhaya emphefumulo. Manje uNkulunkulu uyazoze uyayisebenza nendaba yethu. Kuningi bazalwane uNkulunkulu lokulandelana. Esokugcina-ke uNkulunkulu ngathi ngihamba ngisengathi sekathina ngisekahle. Kuthiwa ubhuti wami uzofuna inyoka lokuthi ibulala abantu ekade izolifuna abantu. Waqhamuka inyoka washaya ubhuti washaya yafa inyoka abazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba konke uNkulunkulu yangitshengisa ukuthi unathi uyizwile uyamukele Usibusise. Amen. Igama lami nguthathile wakhohlwayo. Ngizoqala nje ngibonga uNkulunkulu ushembe. Nami ngumntwana osahamba la ekhaya.
ngifika la ekhaya ngafika ngaba nesibonakaliso sokuqala sesakhiwo leso sesibhekile la engazi ukuthi kukhona umuntu ogqoke umjimba omhlophe sibabili nje phambi kwakhe ethi angithandi ngey'ngane zami zemfihlakalo nginani ngaso sonke isikhathi kuthe ekhaya thina bekade ngumntana okhule kuphasi kwesibongo ngazi ukuthi ngakwaZungu ngo-2014 kakhona izwi lelokho elithi wena awusiyena wakwaZungu umntwana wakhohlwayo hamba ubuze umakho ukuthi umhlasele kuleso sibongo ngoba fana ngabe kade ngikude empilweni ngimbuza uma edilibane kuze kufike sekutheni kulo nyaka lona ingihlupha into ngoba nami ngumntana ombethwa abantu abadala futhi nemoya ngifika la ekhaya ngizosebenza nomntana wami ona-4 kuthi mese sesisebenza ivele ishaya imvula linetha emva kalokho ngihambe ngekhaya ngithi sengihlele ekhaya bekuJanuwari nje kulo nyaka ngithi sengihlele ekhaya ngumuntu osonde eZayoni ngifike eZayoni ukuthi iculo lelithi Moses uyalibona yini iKhenani kuphakama inyanga ibenkulu ngivele ngihamba ngey'nyawo ngiphume kuleyo ndaba ngingazi ukuthi kwenzakalani ngami engihluphile kuthi ngakusasa engathi khona into engiyenzile eyisono nje empilweni yami enkulu ngoba ngangokuthi bengivezele ezinye izinto kubuhlungu kumina ngingamtshela uma okunye ngimbikele uma evele engazi kuyisonto uma ukwenza iZayoni hambe eZayoni mina engithathe into angihambe ngehleni mengifike ehleni bazalane ngikhululeke nje kungathi akaze kwenzeke lutho ekumeni mengifika khona ehleni ngibona umgido ngifike lokukhala kube khona omunye umama ohlala eduze kwami ethi hayi akukhali wena ukhala lesalukazi esilaphakathi kwena sibona le njabulo yokuthi ngabe nawe umunye olapha ogida nabanye abaphuma eKhenani ngenxa yezinto ey'thize zasemndenini-ke akubanga kanjalo kodwa-ke seke bakwena umntanami ingidle le nto bazalwane kuze sekufike ekutheni umntanami omunye omdala ngoba ngumntana owadlula emhlabeni nakhona umntana loyo ngamenzela kodwa ngamenze ngale ndlela leyo kuyiyona ekushafeni ngiyenza ngoba basho gogo basho ukuthi wema yazi ngoba lokhu uhlezi uyekhaya emphefumulo kunogogo abafikayo bagqoke njengalabo gogo ngihlezi ngibabona lapha kaShem kodwa-ke begqoke iy'nto ezimnyama bekhipha abafanye abancane la bebakhipha bephinde futhi logogo bedla ama-confess ethu nalabafana abancane baze babakhipha yazi ukuthi ntsholo manje yoma lo gogo lo ngimbona uhamba nomkhulu ugqoke umNazaretha lo owakashembe usumhlophe uhamba nomkhulu uthi nginani ngimbhekile ngizulane zami angifuleli lutho ngani ngokusho njalo ezalane ngahamba ngoba kuthiwa kufanele ngihambe ngiyobagezela ngoba baphakama ugogo ngelinanga wathi ufuna ukugeza ushembeni ngokhoshosho abantu abadala bayakuthanda ukuthi indlela yabo ibe lula ngahamba ngiyogezela imoya ngazi ukuthi kufanele ngiqale ngibhabhadiswe before ngiyogezela imoya sengiyigezele imoya kukhona labanye phela abasuke benenkani ugogo usegezekile kodwa khona lo moya ongafuni ukugezela usafuna ukuphusha indlela yakhe eyokumngoma so njengoba sengifike so ngokuthi ngoba sengifikile la ekhaya emphefumulo namhlanje kunento elokhu ekade ihleli la mhlanini elokhu ithi ngihlalele ngingakhulumi nobufakazi obungaka ngobani sokufike sona lesikhathi ngoba bengibona ukuthi hhayi ngazi ukuthi ngizohamba manje ngizoshaya ngoba sesifika la imoto ecishe yangishayisa ngathi awungisondele ngaphakathi ngikhulume ngalo bufakazi Dokunayo manje nje oshadele yacele emnini ngaphansi kwenkosi uMthuli. Njengoba ngifike lapha ekhaya emphefumulo kufika udukami manje wathi Nzukulu kumele uhambe uye ekhaya emphefumulo uye kongithethela icala ngoba ngangiganile ngaba nenkinga yokuthi umyeni esesegoli ngaphuma ngayo imfino ngaphandle ngaphinde ngathola umntwana. Manje mndenini ngiyaxoshwa anginayo indawo ekhaya ngiyaxoshwa isenzini ngiyaxoshwa lapho ukhulu uthi akagqokile lesidwaba isidwaba usibalekile wathi Mthuli ngicela ukuthi uzame ukuthi
uzamele imbuzi yoqoqa umndeni ukuze thethe icala. Kuthe lapho esefikile wasethi Nzukulu zama imbuzi masinyane emveni kwesimalo. Sayizama imbuzi sibabili. Uthena sesithengile imbuzi wafika ngasasa esezoveza ukuthi le mbuzi isebenzile emndenini ngoba bathi esuku sabona engathi imbuzi lesimndeni ihlukene igaba amadoda omama namakhosazana namakhosana isihlukanisiwe iyizithebela bathi xasethethiwe. Okwesibili Manazareta uthela ukhulukhulwana wethu angilesimayo ngoba lapha bakhona abathola uphumula ngenothi babesebenzisa imithi kubele sisinini ukuthi bahlambulule lapho umthengo ngibona ngabona ngasebenza emfuleni bayageza wasoda Nzukulu ongasosela imbuzi inkoza ngosibosisindini. Igama lami uqobile Waphiwa isuka eGibindlovu. Ngihamba ngize namhlanje la ekhaya ngilethwe omkhulu wami ekhaya baye bangithuma bangikhomba indlela ukuthi ngize la ekhaya lomphefumulo ngizocela kubaba uNyazi ukuba ahlambulule umkhulu wami ahlambulule nazo zonke idela zami ziye zakhala ngokuthi zihlele ebumnyameni bathi umuntu ongabakhipha kule mnyama kuba kushe. Ngiyacela ukuthi uNyazi lethu umkhanisele nedala zami lapha ekhona zingizwe bese ziyaqhubeka. Amen. uNyazi lethu nginompumelelo wamgombozi inkosi yakho umete emthandeni kwakwanye ukuhlala kwasini la kwamasha. Manazareta uthe ngelinye isonto ngisaziswa ngenini ngizwe uhlangothi lubuhlungu ngapha thina labo mama sukela nje uhlangothi lonke ngase ngithi ayi ngeke ngivumele idumoni ngizihamba ngosebenza la ekhaya emphefumulo ngisebenza lapha ekhaya emphefumulo ngale emakani la kwakuthutha khona inhlabathi uma kuthutha inhlabathi lapha emfuleni lo ngale ngase ngithatha ipiki ngashaya ipiki ngathi ngicela ukushaya ipiki nje inhliziyo yami yathanda ukushaya ipiki. Mase ngifike ekhaya kusasa ngangifana umthanzo wa9 wasekhuluma ukhokho wakomalume uthi Mzukulu ngeke uzungazi sezulane sikude kabi nawe wathi ke ikhadi zezimpi njengoba uhlanga lakho lubuhlungu ngakulawa bangitshingeweni ingakuhlanga uthi lubuhlungu ngicela uNkulunkulu uNyazi lethu ungixelele ukuthi angilandi kulelawa. Bese kuthi ngelilanga ngomsonduko ngayosika la ngaphesheya ekhaya emphefumulo ngale muwela umfula ngala ngihamba ngosika ngathi mase ngifike ekhaya futhi ngakusasa ekuseni ngoba ngisikhathi esiningi babefuna ukukhuluma emva kwemthandazo wa9 umthandazo wa6 uthi Mzukulu nomukhokho wakho abomalume mntanami njengoba yosika lapha mntanami ukonginyakazisa ngihambe sesifuni sebhubesi ngekhathi zezimpi zakuqala zadala ngekuthi ungazi ngikude kakhulu ngisesifuni sebhubesi ngiyacela ungikelele ukuthi uNyazi lethu lungikhiphe esifuni sebhubesi. Bese ngiyacela Manazareta ngicela uNyazi lethu lungikhumbule ngisenkantolo angazi ngisobani ngicela le mndeni engenisile bathi ngangenise enkantolo ngoba angazi ngize ngene enkantolo namhlanje ngizongena ebhokisini ngivuke lo makhulana Nkosi kusengizwini. Khuluma ngayo. Labela bangwe akumede khulumayo kwamakhululo ngendawo Nkosini yaNodunga Nkosini yaNodunga uZulu Manazareta uzofaka ukukhuluma okusho umshayeli ekseni ukuthi akukhuluma engabona isibhedlela umshayeli ngisifundiswe ngabona umshayeli esibhedlela ebheke phezulu embhedeni wasesibhedlela asebona ubaba umshayeli simamanga uyangena uyamnyakazisa ukuthi mshayeli vuka phuma sambe sasebenzisa umsebenzi kaNkulunkulu ekhaya lomphefumulo uthi umshayeli wethule nje njengomuntu ongaphefumuli ngendlela eyiyona ajike nangasenzanga anyakazisa nasenyaweni akanyakazi umshayeli nje uyajika phela ujika ngasekhaya anyakazisa uthi mshayeli vuka lo msebenzi ayesunikiwe
ungaphezulu kwami ngeke ngenze lutho ngingedwa vuka sasela njalo ase ngiyabona ngena udokotela mayese esondela udokotela manje bheka uNyazi lezulu phela lo ake udokotela seqonje udokotela kuwonke afika lapho uthi Mshumeli wenza njani ukuza kumshumela mamani usenze njani umshumela maji uthi mamani hayi baba akavuki akafuni nokuphendula usethi hayi khuleka Mshumeli uzovuka masefikeni abese uba uNyazi lezulu abese donsa umbhede uyawusondeza kuyena uphethe ibreakfast emnyama kodwa nje ugqoke njengodokotela umsondeza kuyena ethi kulungile Mshumeli buyela lapha ecaleni uzovuka masefikeni aseyasondela usembula wembethe ishideni umhlophe egcine nje la phakathi nendawo useyamdisusa kalishidi mina into eyenza ngangayiboni ngoba uyangiflathela ubaba kodwa ngangibona ukuthi khona into ayenzayo uthe mesethi uyaqala uyamhlinza usethi Mshumeli uyazi khona ibreakfast yami ngiyikhohliwe ayikho la isekhala umphefumulo Mshumeli phuthuma usho Mshumeli simamanga uthi phuthuma Mshumeli ekhala umphefumulo uyolandela ibreakfast yami ngoba ayiphelele lezi into engiyiphethelana ngokukhulu ukushesha ngabona Mshumeli esephuma emnyango ngaphandle kwesango esibhedlela ngokukhulu ukushesha ngabona Mshumeli sengena esangweni lasekhala umphefumulo ngokukhulu ukushesha ngibona sekuvuleka ivalo ekhala umphefumulo yedla mhlophe uyangena Mshumeli usimamanga ngaphakathi ngokukhulu ukushesha futhi ngiyambona sephuma sephethe ibreakfast usema ephuma ngesango wavela phela emehlweni ngokukhulu ukushesha ngithi uphumile ngesango ngibona sasesibhedlela sengena kuyole wode ikhona ilele Mshumeli maji umlindeli ubaba akaqala umsebenzi okay afike amnikeze le breakfast iphethe Mshumeli simamanga amnikeze ubaba uNyazi lezulu ibreakfast athathe ubaba uNyazi ama-breakfast avulele yokuqala aphinde avulele esibili ahlehla Mshumeli usimamanga amele pha ngasekhaya ubaba uNyazi lezulu mina lalungiflathele kodwa ngabona ukuthi uyamhlinza ngoba lashisa ishidi la emzimbeni laluhafu engakanyakazi njalo ubaba Mshumeli maji mthule nje uthe njengomuntu eseshonile okay ngiyambona ukuthi khona lento ayenzayo uyayivula ibreakfast uyashintsha uyayibhala ibisele eqaleni uthatha enye futhi uleya noMshumeli simamanga nawe uyayivula khona lento ayenzayo uthi ayisoyi ngabona uyayikhipha lento uyiphekipha ngazi kubizwa ngani lokesibhedlela kodwa uyayifaka lesitsha esilva umbala uyakhipha lento uyayikhipha uyifaka la uthi hayi sengedini uyikhipha ifaka lesitsha lesilva esibhedlela uthi mina-ke Mshumeli hambe olahla yilento ebigulisa uMshumeli sesimbi-ke yasukela manje aseyithatha uba uMshumeli simamanga ahamba jikelele ezinye izinto engayiboni izinto asithele emhlweni asithele ngapaseyishini okay abaseyabuye kwesisatsha esimali yabuye Mshumeli simamanga nalesitsha useyabuya sesikini usifika uyasibeka la ngisesasibeka abaseyaqoqa ubaba ama-breakfast akhe useyawavala uthetha kanjalo bese kungena amakhosazana amaningi ahlabelele ihlabelelo 148 bese ngiphenduka ngala wona bese qoqola ibreakfast ubaba asuke ayoye ngasemnyango akhombisa ukuthi useyahamba kodwa esathula Mshumeli engakanyakazi akhombisa ukuthi useyahamba uNyazi lwezulu uthe uma kuvesi 3 leya ihlabelelo 6 ezokumbona ezokumbonga okay ngiyavele nganalo amakhosazana la ngidukela khona ubaba ngangisambonayo ngasevele ngiyathuka usilo siseniswi ngiyakhetha inkosi yami ithetheni ngokuphakama uNyazi lezulu siyabonga bantu labamenzi wezulu nomhlaba sibonga intanda umbelingqanga sabele yona thina sizukulwane samanje noma sibuka siziboshwa nje ngoba kwenzeke ngemihla yethu lokhu kwenzakalayo siloke safika lolu hambo lasezulwini uluvili ukuzwa abantu besuma bethi ufika ukhokho wami ukhokhokazi wami wathi ngileni emzini kaNkulunkulu ngoba ngenza icala elimbi kanje ngiyongicela ushembe ukuthi akangicela intethelo emndenini uluvili bantwana benkosi sizoboshwa izandla nenyawo ukhona ukuthi umuntu athi abezi mina Musa ufuna ukuthi abezi wena nabi mabezi
kodwa inkolo yami ngitshela ukuthi lokho okukhulunywa yikamuntu nakimi kukhona. Amen. Kuyenzeka nakimi. Mina angizabalazi ngephambili. Mayethi lo mntwana uthi ukhokho wami mntana ngawa ngaweleweni njengoba kade uyosebenza intana ngabithethe icala lami nami ngihambe ngosebenza. Amen. Ngoba kusho ukuthi nakithi bakhona abadala abasindiswa ukuthi ngiyasebenza. Amen. Uma yethi hamba umncele shembe mntanami angisuse lokube nginako mhlawumbe azaphawula imbuzi njengoba ekhuluma nomntwana nama nginawo amandla angithenge imbuzi Nkosi nakithi bakhona ababenjani. Amen. Ngoba phela thina sindlu yalelizwe siyilesi sizwe kuthiwa isizwe esimune isizwe esibisholo yonke lehle la iy'bongo zabelizwe kwakuyivela kancane ukuthi singaweli kwesinye isibongo ngoba sasiyilelo thina sizwe esibisholo sasibuthwa izinto ezazehlela zonke sasiyifunda koNkosi siphume koNkosi sesiye emakhaya kube sizenze emakhaya ukuthakatha sifunde koNkosi phela ibhuku siwakoli ukuyijongo ngihambe lokuthwa koNkosi singazi lutho lazi ukushaya phela nenduku kodwa lipe koNkosi lifunde ogubhubhu nosukuma nomashaya abande qa konke lokho sifunda koNkosi ngoba nangu uNkulunkulu ophila ibutho la uyamuka amandla athi uyabona ne enojangane ujanga ukuthi uma umuntu omdala umbona omise ome kahle uyafunda njalo lo uyasuka uyaphumuka ebuthweni uyoxabana nomkwabo abangingadi insini akamshangane kwasekhosini shawuka bafa imkhuba sifunde koNkosi ingakho siyabuka uma amakhosi elibala ukuza lawo fikayo siyabongela ngoba vele yaqala koNkosi kale kule Nkosi amaculo la mangaphazamile sokudlula malika ikhuluma ukuthi kubo kwakunekhosobe igumbi lelo ukuthi angazo baliza ngegama ukuthi wayithi umuntu mayesegwethe mayefakwe lapho kwazala ngokuxoxa umsakazi ngaphansi oyise bakhe mayijinise ngalo ngoba zobathi ukuthi uyofika lapho sekuzodla ingcanga sizodla uxoxo kumnapanapa bekulewa abantu ukuyinto yomdlalo ukuthi mayishisele ngalo umuntu akabuyi manje amakhosi aboshiwe ayenza lowo mkhuba ngoba azangavumi uNkulunkulu ukuthi kuhle lo aboshiwe nalawo wethulwa amakhosi abenze lowo msebenzi emlandweni khona lapho nakuthiwa emlandweni mangaphazama bawuyinehlangathethwa ucethayo ongaleva kube yinkulu nje ngemihla yakho mangaphazama nawo mazinyane mhlawumbe azowulungisa khona la emlandweni kuthiwa khona abake bayawulunguza intombi esigodlweni senkosi yakwaZulu bayilunguza intombi kanti bazobona izimpimbi ukuthi kuthele ukuthi ilunguza intombi zihlamba twayadinwa leyo nkosi yathi abakhohlwa bonke abafana yayisibuze emadodeni amadala ukuthi umuntu mayenze icala endeyozwala kwathiwa babekesibayeni baphihlize ngamawisa lapho kwathiwa afunakali ingwazi ufuna abantu abawuchwepheshe bokushaya ingwisa babekona abafana lapho babephihizwa ubuchopho obuhlangana nobulongwe kugcine sekuyisikwamba lapho bephahlazela ukuthi balunguze iy'ntombi esigodleni iy'ntombi ezenkosi kodwa baphala bakuyinkosi umhlalo wenkosi babulawa kwakuyinkolelo eyayikhona uLucifer ilungisa amakhosi ngoba sesihogweni efaka izinto ezinye ezingcwele ngoba ephisana noNkulunkulu ngoba uLucifer wayengena nasemakhosini wayengena kanjani nasemakhosini wayethatha omajiya laba ohluphuhluphu omajiya labo kuthiwa zamakhambi angene kubona namatshela kubona bese beba nemkhuba nobuchule basesihogweni bethi bafundisa indaba ezinto ukuthi ahleze nesithunzi indaba ezitha ufuneke lokubulala zonke lezi ngane zamashesha ngeke amazana ufuneka amafutha khona sowabhila amakude abe izinhlanga iphuma inkosi iphuma iy'ndulelo memezelo ufuthi icila ngithiwa bonke abantu abeze bengani kuyibulawe ngani
lapha esifuni umqalo wendlela ufika ukhuluma omunye umsana uNkosazana uma uthi tshela abashumela ukuthi abaphuthumisa umpheme ngoba leyampheme uNkulunkulu mayefika nengane ezinye zifika zonakele ezinye seziyimpuphu ezinye ziyinhlabathi ngoba ezinye zazibulawa amakhosi eyibulala ayifake emcengezini aze ngomlotha efaka amakhubalo ngoba kuthiwa kwakuntelisa amabutho uthi manje abakwazi ukubeka nazo esipholi fanele qale bayidlale la ngaphandle ingakho into akwakhiwe khona isilulu masifuna igama lethu isilulu sichaza ukuthini uthi umphele lo sithi ubrand nawo usuwakhiwe manje ugcina usuqedelwa intombi zentethelele kodwa nasifowusha nalowo dadewethu ufuna ukukhuluma phambi komameli abakhokheli phela ngesikhathi ningakayiqoqi umnikelo wenu sakhipha thina emnikelweni wokusebenza sathenga izinto ngoba sekujahekile besocela nokuthi nize nokubala umnikelo wenu ukukhona ubekiwe lapha ekaleni nize bese sininikeza amaresipho kodwa abaningi amaresipho nisibusele phela sekasebenza manje sizofuna ukuzaba thatha lo mnikelo sufake ukuze phela isibusele siqonde ngoba kwathiwa maseqediwe abashumela bahlale besebenza enkosini uNyazi wezulu bayocelela intombi zentethelele inkosi izona ezakha isilulu umphele amen bese bethola isibusiso dadewethu amen ngabe sabavuma mina basenandaba nazo ngoba sebenza uNkulunkulu ngaka sekushodile ukuthi kokho amabhande ngaphambili bese kufakwa amagroup ngaphansi imali emayisala bese kufakwa amathali lapha esport amen makhosela intombi zentethelele bese kambe uthola isibusiso kuJehova futhi phela nje basiqala kwakho umuzi wakho uzoyifikela yena so disahlele ngomweni wethu ezokuthi umsebenzi wakho uyahamba yini so nilika ngalelo suku nisikhumbuze amen ihlombo bantwana benkosi indaba yethu ngoba thina esingalelo wethuna sihlele entendeni emphefumulo emndeni yethu ngaphesheya kwethu uma ihlele efeni ihlele isizwe ilwane ihlele naye ubaba wami ongazalwa ayibo wazalwa ubaba wami wahamba sasashisa kakhulu etimeleni sitshale izwi kaShem sikhulume etimeleni ngezwi kaShem ngiyafika ekhaya ngihlala ngivula ikhanda elinqamula ubuchopho amasonto asaba uthuba kuza kumshumayeli waliphethe ayi naye walihlambuzela wathi hhayi uNkulunkulu uyalekelelwa bokuphume phela ulathi ilanga uyahamba uyibhodlisa lentukubuye mangiza kwabanye obaba badala etimeleni hayi bani nahlupha nikhola kakhulu nini boyilungisa lento uyilungise ikhanda leleyodgoma leli ukhipisa ngoma wathola utshela umuntu ongekaya mina ngakhuliswa yinkehla entumadonsela makhuluma lithi nyangezulu yathi angawazi liyikhuluma yona indaba yokungoma ukuthi umuntu into evumelekile athi mina ubaba wami ncelisa ngifundisa ukukholwa wona eNazaretha akaze ayikhulume lento hhayi ngabhalansa ngitshela ingazalwa ekhaya ngathi mina ngothandani nathi ukuba nathi noma ungawufiki nibuze uNkulunkulu angibuzele mndeni kubani lo muntu ongigulisa ngekhanda kade ngiyiphila kade ngiziqayina idlala ibhola kodwa ikhanda manje lelidabisayo wabinsu wabavusa uShem ethuleni wafisa wazama amakoti saqonda ke amakoti eletholo sathi utshela umkhwenyana ukuthi naye siyesibone lapha esibeni mayibuza kubaba bethi kunobungoma akho mngoma mntana ubaba wakho phakathi nendawo ungakenzeki lo ngathi uzele ubaba wami ongizalayo icala ayenalo ngizama ukulungisela lelo cala ayenalo ubaba wadlula inyanga sephathwa yikhanda kanzima mase ngilele ebusuku ngiyampupha ubaba lo ongizalayo baba wami ongizala uGeneseni ngiyampupha uyangijaha ngendlu yomshayela ufuna ukungijaha ungiqambisa izinto ngabalenga ngazingagcina sengitipa ngima ngathi angizotshela phela okwavela kwakuzotshela
wathi vele ngijabula ubaba uba ngijima kuphela ngizomfanya ngathi ubaba ungangijabela kade ngithethela icala elinzima ngaka komalume kanti manje ungayo wesejaba wabeka phansi wayesejokola wabuyela emuva ngavuka ngaxoxela ingane kwadlula isikhathi leyo ingibhedlela useyafika isalukwazi ezalumakoti sitshela umkhwenyana ukuthi akuyena uyise lo kade njalo ubaba wakho phakathi nendawo obaba bakhe wafa bekade bela ney'nsizwa zesigodi esithize bamshaya wafela emanzini wangena phakathi wasefika ugogo wakhe nomkhulu bathatha umzimba wakhe bahamba nabawungcwaba wasala ubaba wakhe lapha eseyigugu useze wakhulwa mntana uyena lomthatha uhleli naye emanzini ngiwubone ngoba ikhanda leli ngiphatha likuquzele ukuzwe ikhanda likuquzele ngathi ngidlula amanzi khanda kwakunjalo ngathi uqobo uyakuquzela uthi hawu yena uhleli noyise emanzini uthi umbambile uhleli naye phansi ufuna ukusizwa njengoba ngisizwise nalwakholeza wathi wathembani-ke njengengane esheshayo ngahlanganisa lokuhlanganisayo ngihamba okuye inkosi uthingwe lenkosana lati uthingwe lenkosana hamba umhlambulule langaphi imkhali mphefumulo hamba umgeze ngaphandle komuzi ngathi amakhosi wathatha imbuzi ngahamba bazobaza abantu abadala umfundisi undunakazi ngiyamazi umfundisi undunakazi ngiyafika edibisini ngihamba nenye insimbi ziyadlula entabeni umcobothi imoto imbuzi ngiyifake ngemuva bese ngiyikhipha bese undunakazi wembala thatha le mbuzi uyibophela emkuleni kunesahlala esiduze nemkula esilengele emkuleni khona izofika imantu imbuzi bese ikuyiphuza amanzi uthi undunakazi usuyayidlulela imlalelo babuzana ibophele kwelituzo omkule nokutupu fika isikhathi senobili ithatha imbuzi ngihambe nayo fika inkosi uthingwe lenkosazana khona isigebengu lesi samisa ngamisona sasisazi phela siyasiza siyasebenza bathi ngilethe baba sibambani khona lokho mbiza igama lakhe ebolini bakusibambani ngicela umsiza hayi ngiyasebenza uNkulunkulu uyanazi nginale ngezi imbuzi athi ngophela lapho imbuzi ngaba memba wami wakukhumbule kwekosini uthini ngoba kwakukhona ombaba olomvini kodwa ngamekho umbaba ngeqiswa yisona isigebe ngesini ngaya phambi kwababa mangifika lapha uyakhuluma usiyaphendula uyawuthi imali ndithi baba ngizobikela ubaba wami owafela imali athi ngani njani wathi imbuzi ngathi baba nani wathi uyiphusile lapha emanzini ushuthingwe lenkosazana uliphusile lapha emanzini ngathi wathi inkosi bahlele wathi inkosi isitendele yabo awuwekekele ngahamba isonto angihamba nemoto kandulo ngiyafika ekhaya isonto ngisomluko lwesibili lwesithathu lwesine ngekhaya ngangivamisile kwesikhathi ukuwufika ulala nathi kwesikhathi ngibambe ihoshe inyawo ukhulu ukuthandaza uNkulunkulu wangempela ukhulu ukuthandaza uNkulunkulu wangempela ubabona bekhuthele nje bethandaza uNkulunkulu abafike nje ngoba vele befike uNkulunkulu wangempela uyakhathaza akekho ongaphamisa lathena uyakuthatha njalo kangakuvala khona ukhulu kunyawo uthi wathi ngapela siphelile nangakuthi inyawo losuku itawu isikhathi siyayo ngihamba ngicala nestation itawu ngifika ngasesi fika nesesithi sesikalekhalelo sokuvala itawu siyabonga ubaba usefile sicela usibusisele baba ngabusisi umzuzwana nje ngibusisa uthi umakoti baba khona isibanga ngisibona ngaphandle ngithi mina kuphi khona uthi inkosi uthi wena nkosazana lathanda ukuthengelwa imoto yokuqala enethayi emhlanje ngizokhumbula mina emakhola amagama amen imoto yokuqala athengelwayo leyo banethayi emhlanje uthi wena nkosazana uthi ngibona inkosi imalana nemoto ithe mayehla inkosi wafika umqalo wendlela wezinkosi ilanga wezinkosi uthi wena nkosazana wezinkosi ilanga wezinkosi inyanga yezulu uthe egcineni kwasehlika inkosi uthi wena nkosazana niphethe indoda endala enesikhulu engathi imithi kwaJohane iphethe ubholo engathi liphothekile nesikhwamane engathi sesikhumba uthi inkosi ayisikhipha igcina yahlala ngandlela thina ngizaba amajeza wakandlela wahlala ngandlela basazokhuluma ngoba uthi kwasekumemeza inkosi umqalo wendlela wathi majini yendlela siyakhwela silethi umzukulwana wenu
owasala emanzini. Umzukulu wenu wethe asiyomlandela sibonile ukuthi la manzi ahambela kuwo eningizimu akude sasimfaka icuphu samlanda icuphu. Amen. Uthe baba uthe imbuzi iphuzisile mfana emanzini. Uthi simlande samkhipha empweni icuphu simlethileke tshela abafana umfana ngakhipha imbuzi amkhipha amanzi abesemfaka amgeza umfana ngaphakathi uzobe siyaphila umzukulu wenu. Bathi beqeda ukuxoxela lowo ngangisukuma lapho ngihlanganisa nabantwana sase siyofuna. Kwaba nje ukuvuma ngabike ngathi ngizwile ngizokwenza lokho. Laphela ikhanda kuzobe manje amen. Ngabe njani angeke umama onyeke manje tulekhoza zenkulu. Ngizomfishana lapho kuthiwa phuma ngona. Sizalwa abantu ababengala bakhona egazini noma lozothatha imali ukuthi kwamanje kodwa bakhona egazini. Abafa beqeda 3 years ezangomeni nasenyangeni twapuma basebenza basha. Lo muntu otrainwayo ukuthi lena ingene egazini for 3 years 7 years mawuthatha ubheka mayesefike lo muntu uyoyikhipha kanjani egazini lakhe. Mayesuke ezohlala wena bayidlozi uzoba ndawo. Kodwa unikeza inkonzo kuthiwa shumayela sisakuzophila esithiwa shumayela ukwasifanimani uhuka imoya kanti uhukaleni ngekhe sekuthintekile phela mani. Ushepu sakhemikhali emphefumulo ukuthi kuzodinizwa laba bantu nemikhuba ababeyenza ababefaka egazini mabethi ivuma khazi uthi ivuma umuntu usuke esethi ufuma ufunyisa iy'thixo zami usifa. Manje mayesevuke sezoba idlozi kuwe ukamisa abantwana nje ngokuya kumajini hayi ukhona umsizi umajini lapha uzowathatha aphindaphinde ngazo lezinto. Cha munye kuphela umuntu owazi ukukhipha lento emthanjeni yemphefumulo yabazali bethu uNyazi. Amen. Bayihlalela 9 years 7 years. Bayihlalela 9 years 7 years. Kodwa uNyazi likhipha ngomzuzwana. Mayibongozi. Kodwa ushepu ubheke inhliziyo yakhe aqhathanisa inhliziyo yakhe nalo mthwalo abuke inhliziyo yakhe ukuthi iphelele yini. Mayibona iphelele ethatha iphendule yiso amgeze lo muntu. Ayiphendule umnotho abalamuli abantu abahlupha impilo yakho uswele endulo. Asiphelelise inhliziyo umbenqanga uNyazi wezulu. Sinikeze ithuba usho njalo ngenani esimeleni mshayele munye mhlale ntule. Asifuna umlawula nje. Sifuna umlawula. Asingaphandle kwake amaphutha enzeka kwaba ngaphambi kwethu thina esingakafika. Seyilasemanje ukuthi hayi angandele ngemuva indlela yendlela wasihlalele. Elandelange jahe ngoba phela usumbonile uNkulunkulu. Usulibonile umphakathi khalipho. Wawusukhamazela manje. Kanti sithi imbuzi lasi 3 months back, bese ukuza abantu sesabalala ujahe ngakethwala wena ekhalipho emuva. Akuthwala la. La uzolungisa amacala abantu abangcono emandulo ukuthi abadlule ethuleni bavuke ethuleni bese behlula bezwi lomlilo abahlanga ethuleni. Phela umuntu maye ekhaya udlule ethuleni abahlanga ethuleni. Sizolungisa abantu badlule ethuleni beyohlala kwela mathongo bese besicela ukuba uNkulunkulu impilo yemvelo hayi ucebo ungaqondakala. Afunakali. Singayikhandi ukuthi thina sifuna ukwakhimise lihle uzugcina usuthathela kwazamamba uyafika ngale usumama uNkulunkulu uma usuthola ubhozi wengane nje esanduzalwa uzothuthela kumbhozi wengane esanduzalwa fanele wenzenjalo ngakho fanele ukubulale phela noma ufune lapha uzohushula uzothanda ukuthi lencane ubhozi wengane esanduzalwa kodwa usungulele athi uzoyithola konke lento efunayo ngempela bayithola nabo lokho emasosheni bacebile. Ungakhalela ngokuceba umndala. Ungakhalela. Uma ukhalela umuzo omuhle, khalela wena ukwenza umuzo ohlambulukile. Lo muzi wasezulwini. Hayi omuhle. Ingane omuhle umajiya othwele yakwazi wakho. Kodwa uhlanzekile othwele yakho. Uzokhalela ukwenza ehlambulukile. Ohlanzekile lo muzi. Akhothome lokungena lapha noNkulunkulu. Kongena ibosho. Zakubo mama bezakhele isigodi sosizi
lapha ekhaya uNkulunkulu uzobalungisela ukuthi abantu bakwazi ukudlula baye emazwini omndeni bawuhlala nemindeni eyayimhlambulele umvenqane emandulo bese bekucela impilo mawuphendula ihlabathi kubona inone uphunga ukudla kunonile mawufuya imfuyo yakhe inuluphale konke owenzayo ukwazimule ube nesithunzi neshozo imizikayihlo ngoba ithonga lihlambulukile ikona esikwenza esizela enkolweni yasezulwini ukuthi ithonga lihlambuluke lihlale nomvenqane bese liphila impilo eqondile yemvelo lithini bantwana lithini natural life hayi leyomfakela ayifunakali leyomfakela kodwa konke lokhu kulele kutheni siyalivuma iqiniso manje mawusenenkani wena utshela lapha esangweni kuthiwa ungangeni nokuthi nenkani laba bantu bakini abahamba benenkani bafike baposhe ethuneni bazongena kanjani ngawo ngoba bekulande ngoba bekuhlambile uzofika babambele umthetho wabahlula phela umuza wakhela uzosona lo wasekhaya impela uNyazi wakhela uzosona wakhela ukuthi kuzoba umkhulu ozokhanda abantu amen awufowethu kuyanuka nyama izwe liyanuka uhlala endlini uhlala nengane ungayiboni kanti ingane ithwele ingane yayo ithi iyaphunyuka mayingane ngaso ngathi nakubuya chitha ingane bathalo to kanti qamba mama ihlala amaphoyisa ababekhe eAfrika uthayiswa ngembungu manje udla ingane yakho ukuthi ingane yakho ilethe ezinhle iyimelo nomajela afake kuwe ezinyama melapha alothayi makangeni emzini womuntu waseNigeria kangeni kanti ingane yakho siyaqoma inkuzi malanga zabathakazi zifukele ukudla utabele udla ukufa fika isikhathi ukuthi liqoshe ithongo litwanuka udinga sithenge isibindi bantwana benkosi amen sithenge isibindi uma sesifikile phambi kaNkulunkulu ngoba laba bantu bafuna ukwenza isibindi abenza bonke abantu bakhathele ethuneni bakhathele ukuthi ithuneni lathunezela sebefuna manje ukulunga bafuna phezulu asibe nesibindi ungabe ukuthi babekwenzelani bazosilungile sasiwenza awenza kanjani sathana uthi ufake wena sathana nawe yabona ukuthi usasoyela encane usathi uyakona yena ngangalo usibani awu sizoze inkukhu engaxotshiwe ubesana ungene kewindi wangena kewindi usalalela uNyazi ukhohle ukuthi wena wacelwa ukuthi woza mntanami uzothetha amaqala uyazi sicela kanjani lithi uNyazi phezulu umndeni ufika uwoshe wonke ube sikude ethuneni bese uyakhala udinga isililo njengoba idlalelo zikhuluma zithi woshozana ubiza zonke njengiyosho bese ifike ikuka phambi kaNkulunkulu akushambe nani isawo selivulile uzange ziwosha sokuthi amaqala bathi baba asamuntu thina ingane zethu sayithela ngokubola akushambe kulungile ngizondalela umuntu mina ozowenza osethela amaqala bese kuzalwa wena endlini kayihlo unisele ubhayini ushonele usapoti chief sapoti wandra sapoti yonke umuntu waqede na ukuthi egcine masumqondo usukala uqoqa yazekiniselile bese ubonushe mhlawumbe uthande umgidi uthande ukushumayela mhlawumbe mawuyisiza wehalayo landela intombi yaseNazaretha uningi kuyaqoqa wakuthwa ungene la uthi uyafika ukubona uNkulunkulu uhlale umbona uNkulunkulu umthanda uyimisele ungasabhekanga kunye ngisho ngathi uhlabela kahle ungathi makuhlabela kahle ngesifane emcotshweni makuhlabela kahle awuphika kahle ngesifane emcotshweni cha ungayifuni lezi unesipho esinaso thina la eNazaretha uNkulunkulu uyasazi uyayithuleka nje uthulele imali ayithulele la eNazaretha iningi lethu nami manje angazi ngicotshwana mhlawumbe ngazicotshela ukempuza kanti angibulwanga ukuthi ngiyaba umshumayeli ukhona udokotela ukuthi uyahlabelela uthi uma sephaphayisa umshumayeli wakhe umajini cha wayidala ukuthi ohlabelela hayi phathi bandla alithatha ibandla empokelweni wayengazange aphile ingilosi yalokho
baningi abagcotshwe ngokuhlabelela nje abanamazwi amahle akhona ukuthi wesithiwa nje akame phambi kwebandla ubhekele nani nezo zakuwo esathi ukunakwa akanakanga lusalimbayise kakhulu phela uNkulunkulu wekhaya akakhali ngoba ethi ukhuluma ngabantu abaseduze baqala baphakathi phansi ngaphela kwabashumayela uyazi ukuthi uma wathatha isikhundla inkosi wathatha isikhundla ngoqile uzofika phezulu uthatha ngoqile ngeke usashintsha okuthatha uzothola iyosekhe ulimbaleni iyosekugqeku ngeke uthole umfundisi ngeke uthola isigebengu segiyosi engaphilukayela ukuthi semozakusona iyosekhe ayike kumali kunikandeke iyosekhe noma ngabunda uthathe ngoqile lungisa ithobo lapho Upasok mwanungu zote kwa nafsia pasi, ngeko kichile. Shia pasi. Asina. Kaso ndani ndio tamine. Kuuliza akakilize kule umatozela. Uyazuwe. Utwe wako fana waniti. Wewe ni kana pena zareta ufurukota. Watu ufurukota na siko iskunda hii. Peki skunda unusukulia zulia hii. Ndio baba ni mbona wana zareta. Kota wame no pao no utiba totino. Utisio vuga uwe umaulia zareta wama lake. Sio vuga wale kususaka nende nitambuli. Nangu unwetu. Wa unwetu ya nangu. Imboni yungu. Kala umfundi zo mkuu. Nemeta maba. Unwetu wale pia la. Letizo le ikao letizo. Hata kwa mfundi si bishoko. High class. Efika pangu wababa. Na mkuta. Asoma mwetu. Unwetu kefada. Unwetu wabada. Ato letizo. Ayushaya mna. Iyo ukumana. Ukuma baba ko ukuma baba wo ishalo ichigale bale kwa sambi boys okay why is unile undo wiko kumali awesema toshana bakati hali ngo ubawe sore ko itwala ude kulisma ba ko na tinu kulo ngai undo ngakwe unga ngamo ne so mshita ba baba ngaba ni bandala masana fika igebe zidawena umkulu wawe Omwana kule phansi kwayisuthi. Oyoza waluthetha asihleza ukuthi hayi uNkulunkulu mina ufuna ikayisuthi nomona ikayisuthi. Amen. Hayi kusisize wena. Kale manje mami khona ngimba bakumisela. Amen. Wathi mina ngifuna ikayisuthi. Washiya phansi wombishop high priest. Washiya phansi. Bebeka mama. Ikhawulazi ikhawulela ngempela. Kodwa ngasikhuluma ngokudwa, ngikhuluma ngengozi ukuthi isukela le ndaba amagqondo usukela ekutheni thina siyakhona ukuthi sithunyeleni imizilo encane. Ushembele la ekhaya impela uzosifundisa ukuthi sonke ake sicabange, sikhuthale, sigcine nemindeni yethu. Lapha ekhaya imphefumulo abanye abantu abathanda umatikazi bathi asiphumuze ekhaya imphefumulo ngoba la hlezi ku-serious. Ngempela ngeke asikisa sokuncokola. Uhle uzuzwana bese ucabanga lusiza lo muntu othi wadliwa yingulube. Ingakho ngekufika udansa sithi ukujabula kubi nazakuhle. Kodwa mhlawumbe ngabe isithatha esincane phela nabo abantu esamela yona phela khona esondweni la. Isesondweni lathetha khona uqala imphefumulo. Amen. Uma manje ekhona abantwana benkosi. Ekhona manje kuba imbuzi. Udushembe abantu ngithumeni Ntoni sifundazana. Kodwa ucelile wathi naye mshumayeli ungcela abantu bangabesaletha lokuncane ikhumana ngokusheshe kufa kusiba amacala esigaba. Akuye imbuzi zethanda uqina. Amen. Ngokusheshe bafa labo bancane. Ibuzazana noma uyiphanga kanti sizele kuyanye. Hayi kodwa bese ulethe isibuzikazi nje esowakhathala. Uthethani uthethani Akwende esazozala phambi kaNkulunkulu. Ukuzala kwayo. Kwanibusiso kumipha amacala. Vele siphethe izulwana asihlale ngowanjobo manazetha ngezulwane zenu. Kufanele ukubonga manazetha kanye ngezulwane zenu. Amen. Nayo uma izala izolungizala izulwane uncipha lesi namacala izulwane ngezulwane. Uhlehle kuze kuyofika empandeni yokona omningi. Mayibonge Nkosi. Manje uma uyitholaka umndeni uvuma eyokuqala umuntu ushembe sakuthuma bomela ngiyazwe izulu noma kuthuma imali ezulu ngeke bathule hambe umthambo
wethuna wafuna wonke inkosi abathwethulwa abathunjwa abafela empini abafa bangatholwa abafa beyotshwala abafa bethwele ezangomeni abafela enyangeni abafa baphelela khona enyangeni baphelelwa kwezinye inkhovu sicela ubahluthe nkosi ubakhumula amalungu nkosi ubakhumule nkosi nayo yonke icilo ukuthi abafa kwezona ngikhuluma nje khona abantu abangalele kwamanje kodwa sebafela emandulo abangalele bayathunywa kuthiwa bathi ukukhumbuli babehwebelana abasemozambiki behwebula inkabathi amathuna ngapha bewelise bayisemozambiki nabasemozambiki bathukule beze ngapha uyabona ekhaya kuthiwa kunomdliwa ongasikhuluma isiZulu asesibekile ngesikhathi umakebetoni aphume sebebaleka umakeba ukhuluma ishalambombo lomuntu kanti kanti umdliwa umphefumulo womuntu wakomozambiki wakogana nakuphi wazokutushwa ngawo ngapha thathwa la utushwa imikhuba eyenziwa abakhungubi ehwebelana ngathi ngiphefumulo abazali bethu ubani owazi ukamle yompengana yini umdliwa umdliwa lethundliwe mawuthatha inkabathi engane ephuphumile uyiphendula ufaka amalungo bese uhamba uyifaka kasimamani uthi ngaqiniseka umuzi simamani sekufaka umdliwa la umuntu ofela egcekeni okunganabani afele kasimamani endliwa kasimamani lo muntu umdliwa mayesevuka abanye bavuka besibonga bakhahleka idlozi lapha ekhaya gcine sephetele ubani umuntu ozosilamulela uNyazi wezulu mayibongosi amen njengoba sitetema kangaka njengoba manje sesathethe ngomunye usehleli sethethe uzophetha nini umfana yonke imfuza lumfana mina ngijabuye ekhaya ujabukonthethe ekhaya uyothula yebo nendimba wena mhlobo lakho akafuni ukwazi ukuthi ingane indaba nomdimba idalo yini yonke imikhuba esehlelayo inembangela ngemuva la ekhaya lemphefumushembe uzofuna leyo mbangela abesiyiqeda mayibongosi kodwa ufuna simlalele ngey'nhliziyo ake siyijwayeze ukuba nesibili sibekezele usuku olulodwa nje una ekhaya lemphefumulo usukathela uqala nokufika usukuwa lewashi hayi ngulakithi ithempe ngabantu sevaliwe ithempeli lakithi nelakini ngabe sevaliwe la khona ethempelini la kuzothethwa amacala uyazi ukuthi ukhumalo angazi umkhwalelo omncane ukhumalo uthi wayesengeke inhlese ukuthi uyadonsa ekhaya lemphefumulo yagcina lesiyophelekile enhlizweni yakhe uthi waphuma wahlangana nomama la hayi lele ebhekile wahlangana nomama nabo bekhona ukuthi yadonsa ekhaya lemphefumulo uthi wayesegaqela nabo uthi nibona bomama behlebanga ekhaya lemphefumulo uyoshola le mayiselele ebusuku uthi kufika amakeka kwade oza la wena abantwana sizabashumana lapha ekhaya lemphefumulo lokaba uthe udoza la ukuyedwa uthi wabona njengoba kunje wabona inkonzo ivalwa kunale sikhathi esijwayele lesi sasebusuku ngoba ebusuku la ekhaya wadinga wafane usakhuleka uthi wabona sethathile ephuphuma ngapha uthi kwathi makuphunywa nje lasememezisi lathi bonke abasiza abashumane basana baphuma abantu ngamasango babona bephuma uthi bathi nje ukuphuma labantu wabona ngaze kubone inkulu yelanga yabantu njengehlabathi zobathi kungena abantu bekubhuduze namakhetha nezalwaza abanye abanamakhanda abanye ubambe ngesandla ikhanda bangena bazohlala lahleni khona thina imali ngabe ngene inkonzo zamangane uthi wayesebuka lapho lasizoya khona manje lapha ekufike khona ukhululo ngey'mbuzi khona lapho ekhoneni uthi wayesedozo kwabo ukuthi wenziwani kubaleka ngikhanga ukuthi kuyadonsa la imali ngaqala-ke manje inkonzo yalapha ekhaya yakulunguza hhayi le yini yokutekela wathi manje iqala-ke manje uthi uyabona sekhwaleke manje phela kodwa wabona sekhanya futhi uthi mayitwabheka lapha phela kunomkhulu lapha lezi mbuzi thina zithi ayingenisa ibhekwe abantu ziyagezwa amen yagezwa uthi wathi he manje aqala umsebenzini mntanami nile noma nisiza la fanele ngidedele ngela wena ngicaba lapho moya ufuna ukuphuma lapho
ngabona sengimudela nathi ukukhulu ikikosi lapho uthi nini nisebenzani sizabashumayeli musani ubalisi kuyasetshenzwa ekhaya mina futhi wena uNyazi uyasebenza umzuzu akuphumule sithi kuphumaze kumala abanenhlanhla sebeyibonile kwamatshulu emanzi lapha ekaleni phefumulo ucabanga ukuthi ngathi makuthiwa abantu mkhize bakini bangangenelezi ekhanda lapho uhlula ukubala nezinto lezikhali nangu mfowethu uzokuhlobana neza mazi kukhuluma ngomkhize ngesikhize sodwa abantu abanganani ungabalwa ngesisibanibani sakhuluma ngesikhize sodwa umzulu uthemba umntwana uthi ubona ubona uNyazi wezulu ikhuphuka nabantu abona abantu basekenani laba abakubo amen engabagcina kodwa izingwa kubo abakubo bebona inhlaka usho inhliziyo yakhe ihlambulile uNkulunkulu amtshela ukuthi ngenhliziyo yakho mntanami ngikwaziyo ukubanyula abantu bakini nawe zama uncenge uba nenhliziyo ingafani kamajiye eqotini komshemba azokusiza ushemba ufuna uzodala isizwe kabusha kuphela amanga noqili nomnyaza nokuhlakanipha ongacacile namaqhubu namazondo abantu baphile babencwaba ungenqanga hlala khululeke emhlabeni uyazi mase sigeze ithongo mhlawumbe ingxenye yonke abantu bageze ushemba bageze imindeni ushemba yaza ngahlala iminyaka emide kakhulu afunze abantu afunze ngesayihlala ka-Israyeli ka-Israyeli kwahlala 700 years 300 years yini lathina ehlala isikhathi esincane yini imbungu esinayo nasenhlabathini ozalweni bamphilisa uNkulunkulu bamphilisa ngathi yabona lo sebalini fanele sithandazele fanele simnikelele mase kaloku njalo uNkulunkulu ephethe inkonzo abubule hey baso uthi lo nkosazana ayona umnyango ufana njenga umhlaba abona umnyango ngoba wabona sesiyamzonda simkhulu abazali bethu babengasena ndawo ngoba bayazi afanelekile thina sibalethe uNkulunkulu silethe ifuwa lethe ubuso phambi kwaNkulunkulu asibalethe ubuso uNkulunkulu asethe bona ukuze bageze bese umthanda uNkulunkulu nathi simthanda uNkulunkulu ahlale nathi uNkulunkulu akumnandi lo uNkulunkulu njalo bathi aningifuni ikhona la izizwe lezi ezisaqile uma zizwa abantu base-Afrika ethi uNkulunkulu abantu bahlangana abantu basingathi ukuthi uNyazi uNkulunkulu hawu ngeke uyikhiphe inkukhu ewukwenu ngoba wayikhiphe izobaleka abantu ngeke bezwe batshela ukuthi ushemba uNkulunkulu baqokothise bazolobethi batshengisa inhlonipho phela kodwa bambona ngathi ukuthi awunani uye lo owaphunywa kithi samkhupha ngamandla sambethela uye uNkulunkulu kodwa masilalelwe izizwe njengamasumane amandiya ezuNkulunkulu ashabele ukuthi ukhuluma ngesizulu mhlawumbe abanako kodwa ukuthi ukhuluma ngesingisi bezwa njalo uNkulunkulu abansangifuni bamgolima bafundisa luzwa uNkulunkulu wethu amen masicala ukuthi simluze ngothando asibhasope lokho kodwa ukukhuthalela lokho ngoba bakwenza ngenkani kuyaziwa ukuthi uyothiwa umala uthina lapha nahlathuna awuweni shumayeli uthina lapha awuweni udaba losibani bani bayitamizele njengoNkulunkulu wethu thina asithi imindeni yethu elethumhlaba sicije ibe zina lithi khona izohlala noNkulunkulu ingubo kaShembe ayimbathayo mayehamba ngenyama ithina maNazaretha uShembe ingubo ayimbathayo ngokomoya umphefumulo abazali bethu uzoyimbatha kanjani umphefumulo abazali bethu masakhuluma ukuthi khona abazali abanje ababekula lingane uzombatha ukhokho wakho ekula lingane angeke mbala ingubo kaShembe ithina esenyameni esimbathele ngokwemhlophe umbatha thina kodwa uShembe omoya umbatha imphefumulo abazali bethu asihlanze imphefumulo abazali bethu kodwa izombatha uShembe khona amaqhinga azoyibhithela angamfuni uShembe imbuzi yesibili eyokuhlangula abathathu nezangoma nenyama nabakhunkulu nabacwili
ngisakhuluma ngazo njalo imbuza zami makubonakala ukuthi ke sewuzama ukondeni usungazama nesiphunga lesiqinile eyokuthola izamo manenyanga nabathakathi bahlandululo esakhe abantwana abaphuphuma bachitheka balahla bahushula benziwa ukuthi nayo mama ade ekhulume hambe efuna abantu eyayo leyo mbuza abantwana abaphuphuma bachitheka balahla bahushula shembe ukwazi ukuthetha lelo cala endala udadewethu ongaganile uzokwelethiswa kanjani umkhokheli uzothini umkhokheli uma ebelethisa udadewethu ojubene nami udahushula ingane izovuma lelo ngane ukuthi kwenziwa isiko phezwayo yabulawa ngenhloso yabona abakhokheli bathwesa umthwalo onzima abakhokheli bebamilizane kwazi zasendulo lezi ezazikhona emzimbeni nendoda lezi ezayimeyezo emsamo uma indoda usokhaya ecela ukuthi nina abasekuthini ngicela ngithubeliza amazi ayihlambulukile ekhaya zizobamba umuntu wazana kufanele ngabe uyabelethisa uyabeletha kule nyanga bese ziphumizane kwazi zibambelele komama sebekhulile abadala bambelethisa umama abelethise umphefumulo lo owalimalele ekhaleni lakhe lo kuthiwa ababelethisi manje shembe wayesebona abasekho umama bataka utshwala ayisekho izalukwazi ezenza lokho wayesethi nina ngoba nina ngiwusawuthi wezwe nina manazayela nibeli umhlaba wayesethi bakhokheli lungile wenzeni lo msebenzi hawu wakhulunywa kwabani wakhulunywa kwabani manje odadewethu kuze ukuthi udadewethu nengiqomene naye esivumelene ukuthi bulale ngane nokuqanqanwa phela nomuntu usombeni mina ngumshumayeli bulala lena thawu azukuyese 10000 avuma ibulale ngane namhlanje kumukela ebelethisi kelengo sizovuma leyo ngane ungathi inyanga yezulu ngathi ubhuku ingane efe ngemaphephe ephunyukile uthi ushembe ingozi ngale ephunyukile iyabulala lebulala ngenhloso yona sekuzoshalazisa ngithenga umkhokheli ilebini tithemela mafekefeke aja umkhokheli wesithiwa sekulungile ngizamngena kwakhokheli ushembe wayesekhale emphefumulo uyazi ukuthi odadewethu bathwele kanzima udadewethu mayehleli isibozi sesalukwazi esasibulala abanakwabo ubafuna uhlala sonke emendweni mase sesiqoshiwe mndeni sivuka hlala kudadewethu uzawulondilwa phela abulala ingane kunezalukwazi ezazizomona noma bewomakoti baquphe omolokazana abazogana emva kwabo ukuthi babe izinyumba baphuphumele izisu mayesefile lo mcuphi evuka eqozendeni ebuye ezongena ngewindi ehlangeleni intombazana ayizihushula iziso ngami ushembe wayazi ingathi ikhandikane emphefumulo uthi kusizakale lowo dadewethu abehlele yisehle esinjalo bengazi amen ngishazi ukuthi uyahlinga nakazi kwakusukela ukuthi abe nesimo sokulala ngalo akazi singamthuwa sindile kulondini thina ngemadoda kodwa azange yena ayikhuleliswa wakhuleliswa wena nhlasuthi nawe abaleka lapha asimusuka kuwa ngurhuma nje ubakhuluma khona bese kusini mphumela bakhohlakele cha azange ayikhohlakalele wena umkhohlakala wami ngikhohlakala ngoba wamkhohlisa wakumthelela ibhaloni wasumkhulisa ibhola lebhekulu omshiya kanjalo uzothini umntwana muntu umqede esikoleni ekhawuzoxosha ayahlekana uthi ushembeke kulungile zami wami sizomsiza liqala amajiya nezomthetho le mbuzi esithathu yabantwana abaphuphuma bachitheka balahla bahushula benziwa intelezi benziwa yonke into uyasina nalo mntwana ovele lapho mayinesifini uyazazi unembeza wakhe kodwa uthi ushembe uma wazi ukuthi wabulala ingane ngokukhohlakala thola imbuzi wena ntombi wenza lokho ucela ushemba ucela impethele ngiyangani ikhulile yakuvume ushemba uzoyishela inhliziyo yakho uyayixolele wambathwa ulusifa wayibulala ingane umuntu phela umbulala usungamkhulu umthanda kanjani manje engasela mkhulumeni inganakhona amalungelo la emhlabeni khona amalungelo ey'ngane uthi ingane yinto zamalungelo zikoma mayithanda khona amalungelo omakoti ukuthi abenze noma yini naye lebona inhlangano ithi inhlangano amalungelo ey'ngane ey'phumile awayibona wawayizwa uNyazi khona lithi lona imini engizolula amalungelo ey'ngane ezaphuphuma ziyanibulala izwe nje iy'ngane ezaphuphuma inkhovu idala izingane ezaphuphuma
ngoba ziyathathwa ezinye zitushwe zenze inkukhu ushembe uyayikhulumela kuba ngesathi izizwe ngizosho kuthiwa i-commission of water ngaso ngayikholisa amalungelo lezomama awukho khona manje lezi abafana abafuna ukuganana bodwa lezi amantombazane khona amalungelo khona iy'hlangano ey'mpela nje osihlalo nobhala nayo uphinde khona impela notaetsha impela laba-ke abantwana abaphuphumayo abachithwe nabalahlile nababushiwe ayikho ikhala emphefumulo mayibonkosi ushembela angidingi ukuthi uzwele nenkomo ukuthi ngicele intethelele inhliziyo yakho uma ixolile iphelele woza uthatha inhliziyo yakho mina ngikhulumele ngane phela uyena ushembe wadala amalunga onke eshunahlabele wonke amalunga adalwa nguwe usho ushembe wonke amalunga omzimba womuntu adalwa ngale ngane adalwa ushembe uzoyincenga ngathi phela ngimxolele wadlala usipho sikebe ngumajini ngimxolele khulile phela ingane esathuwe yabantwana esine yabo labantwana ukuthi babelethizwa ngokusemthethweni bathola amalungelo okubantu ngoba baphile emhlabeni amen ehlanu sicela intethelelo abone ndini abone ezweni abone amakhosi abone umveli nqa ngaphezu kwaloko umndeni thando uNkulunkulu uyivuse emathuleni ushembe ifikekile ngey'bonakaliso nangamaphupho intshemba ntabami amatalento abanzi kakhulu sidinga inkomo ihamba ngamasonto sidinga imibuzo ukuthi njengoba sebeqhamukile abantu bathi ukhona abazenzakalisa abangena emndenini abantu abayiphanyeka abayidlisa baphuza amaphilisi abangena emndenini abanye bavela bathi khona abathi ukhona izalukwazi ezafa zizilile ayikwazi ukuhlala nomndeni ziyaxoshwa kuthiwa zinto zinokumnyama ezinye zafa kuqala amadoda alandela ngemuva athi meselandela amadoda bangakhulula izile sebezilisiwe ngale kwethuba kuningi okuvela kuningi kuyangani nomndeni wakho kodwa lezi iy'hlanu uNkulunkulu asibaluleka zona ezinye zokuvezwa yibo kodwa manje uzazi nomndeni wasebukhosini nazi ukuthi phezu kwalezo y'mbuzi ey'hlanu iyadingana inkomo ehamba ngamasonto emela amakhosi ngoba amakhosi anamacala asindayo nanzima nabanzi bese kuba eyamabutho ayikho inkosi ehamba ngaphandle kwamabutho okhokho bakho noma wena uzalwe umkhulu wakho eyinkosi kodwa lehlala eshekshop lapho idla amajuba ayinamabutho inabafana bagqoka amateki kodwa abokuqala besibongo babe nawo amabutho ayavuka amabutho ezekhaya mhlawumbe le nkosi umkhulu wakho lehlala ejoyintini lapha eziwa yile amabutho afa ejuntshiwe okhokho bakho basemandulo ingakho kufuneka inkosi inkomo yamabutho mayibonge inkosi khona indaba engicela uyikhuluma ungcono ngoba ngibani ukhulume nami kuphela uyena naye sobazana kunezinto ezibuhlungu ezenzeka kubantu bese bancane ufika insizwa la ngenyanga edlule ithi ithunywe nguNkulunkulu uNyazi ukuthi uhambe kale emphefumulo mntanami bazokuchazela abashumayeli ukuthi uzoyihlambulula kanjani lento ngenyanga edlule ufike ngenyanga edlule mfana uyoyihlambulula kanjani lento wadlala umamncane wakhe esemncane emthathe emphosa ngaphambili umamncane wakhe ikhawu ngekhawu kodwa gcine sefile lowo mamncane manje lo mntwana uthola umthwalo onzima lokumnyama kwamamncane wakhe kuyena engazivi ukuthi umbani uthi uNkulunkulu hamba mntanami uyikhale emphefumulo lo mntwana ngiyamcelela ngazi noma ukhona imali ngathi uNkulunkulu angamkhumbula ayigezele unsini amayibonge inkosi sohlala sihamba mncane wakhe wayiqala ngengane uyabona siyaphila emhlabeni asazi ukuthi zazenzela kithi siyamcelela lowo mntwana okumfana ijongo lensizwa lihle ligaliwe futhi kodwa umamncane wayengcolisa nalo umamncane wayedlala uLucifer solushembe umthethelele amkeze naye ukuze kuya idlozi limbi futhi abuya ngeke kwabanye futhi abuqede ububi abantu bahamba ogwetshwa ejele bakhishwa ububi bese beyogwetshwa baboshwe uNkulunkulu ngeke kuphinde kwekhona idlozi indawo baboshiwe lelenza lokho asenawo lo mkhuba umthathi bona adilize lezikhwama lezaphupho zona abesogwetshwa
uzobe ngasela lutho. Angithi isibotshwa sikwazi abantu ngomese sibanjwe ejele siyobotshwa ejele siphuthumese sikelele nokwenombolo abakho bakwenzayo sisho kodwa iningi lazo ziyaphuthumesa asekho umuntu osalefa la emphakathini ngoba sikushiwo isibotshwa kumele sifune abantu naye lo muntu akaphuthumele nabalakha mayelakha lapha ekhethe labawuvanza uzohamba enze yonke imikhuba ngokubulala abantu ngoba vele akaqoqiwe akaqoqa umthakathi akaqoqa shemba kamhlwithe amphutha lezo zikhwama bese bakoshwa ezulwini lasebuhleni bobhalama abasebenze lapha bazalunge siyabonga umveli uNyazi izulu siyacela ukuma la uNkulunkulu angithethelele angicebele intethelelo ey'nhliziyweni asebekhathele nasebephathele kabi ukuthi ayipheli inkonzo kodwa sicela uNkulunkulu abaphisibili ngokuzayo babekezela la ekhaya amen ngizocela uNkulunkulu angivumele ngime la sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelelo sekhulu namashumi 45 ngicela uMshumayeli Lombani onezwi elivulekile ozothola ngesabelelo bese ngicela nathi ngoyivakithi Umshumayeli bani Umshumayeli osiyana asicela isibusise emva komthandazo inkosi busuguqa abangcwele amen 145 isabelelo Umshumayeli akabelele obunya umoya